الموصل كفنو زيدتري ده كنيسة لهنا كومي جويا بشك جا اوان كنيسة دگهيتا دسبيكا چرخي بينجي و ششي زايني هل بد جدرين ميجوي وسط ديارت كان كو كريستيان الموصل كفن زوري نبون لانها سر راي هبونا جماركا الزحف يا كنيسان ابتني حفته مالبات ويرياينا في باجاري. نأسف لعودة عشرات العائلات ما تجاوزت جه 70 دافع دهان عائلة مالبات بسبب فجریان کدگه نه هفته مالباتا گوری داتاین کنیسه موصله اليوم ایرو الكنائس کنیسه عمرها آوا کرینه موجودة و مسیحی في خوجه موصل موصلینه وأهل و الموصل اف باجاره أهل جوانت الموصل بگ وجیانه يعني چه الموصل مسیحی طيب بنیان ازیدی متنوعة بن و همی مسيحية پکاتان بيزيدية لینو که حتی هناك لكن لبازاری للأسف اليوم جماروان گلک نلاحظ کمه قلة يعني هسه حتى بالسوق من ننزل أعدادهم قليلة جدا. بنرينا هاولاتين مسيحي لموصلك وهر تاكي كسكي آزاده وگريت یا نوگريت لهوكاري سركي آواربون و مشاخدبون مسيحيان بو در ويوالاتي سرهلدانا داعش بو و آرمانج کرنا هاولاتين مسيحي بو. كل إنسان حر. هر کسی که آزاده لسر جیان خواه و لسر دهات خواه و هر کسی بو خوش بیت لدر ویوالاتی بلا نوگرید و یه بو نخوش بیت بلا وگرید. رکراوین نیف دولتی و هماهنگی دیگل دزگهن حکومی بردوام لسر آواکرن و نیجنکرنا دیر و کنیسان لموصله و وکو جهن شینواری لقلم دن. هل بد جمارا نیجنکرن و آواکرنا کنیسه و دیرا لموصله کفن اگر براورد بکن دیگل جمارا رونجدوان مسیحی لوی باجاری وسط دیار بیتن کو جوازیه که برجاف هیا. أكيد الكنائس تساهم في عودة المسيحيين. لدينا كنائس بگومان آوا کرنا کنیسه هاریکار جبو وگریان و مسیحیان و کنیسه هنه ما آوا کرینه و کنیسه هنه نهاوی نیجان دکن و اف چنده هوکارین پیشوچون وی باجاریه و آنهی خود لآینده کی نیزیک دهن ده کنیسه تازه ده وگین. المستقبل سيكون لديه الكثير من المفاجآت، وإن شاء الله عن قريب سيكون هناك افتتاح لبعض الكنائس. حتی سال 2013 دا لسرانسری عراق جمارا کریستیانان دگهای 1,000,000 کسا پشتی هاتنا داعش و آرمانج کرنا کنیسه و دیران مسیحی بر ریجکا برچاف کوچبر بونو حتی نو که زیدتری 5 ساده عراق و هریما کردستان بجه هلاینه. کاوا عمر دنگ امریکا موصل.